Makiria ma atumia 100 kuuma kaunti ya Kajiado aria makoretwo magithondeka indo cia migemio kwa ihinda riraihu nimakaite na Nimaugite kuri na turia nime turamahinyiriria kuona wira wao ni ucokete thi na gikiro kinene. Oho Nimaugite uthondeki wa migemio ya kiriu ni uhimbiritio makiria muno ni mbeu njithi. Kukosa market, wanunuzi, sababu tunapata sana wa brokers, wao ndio wanafanya broking, wanapeleka bidhaa zetu, wao wanauza, sisi tunapata kama faida kidogo sana. Thoko nene ya migemio no ni tauni ya Kajiado, Nairobi na muhaka-ini wa Namanga na makiria kuria agendi kuma mabũrũri ma nanja maceraga. Atumia nimaikitie makaya mao kuri thirikari ya kaunti ya Kajiado makiuga kuri na turia nime turamakungiria wara wira-ini wao makiria kuria maramahenia nimekumethera thoko cia nanja. Vile ninaomba serikali ya kaunti, naomba watutengenezee mahali ya kuuza vile watu wanauza mboga na sisi tupate mahali yetu ya kuuza ushanga. Oho nimoretie thirikari ya Kajiado imateithĩrĩrie na kigina matheremie biashara ciao. Handũ-inĩ ha Kameme TV, ritwa rĩakwa ni Muthoni wa Njoroge.